Kaluguran mo kabataan, igasal pantayanan, ngayon pong aldoy, di parang alantala, tingat doong asyas, ning kiratamong Santa Iglesia. San Pedro, the Apostle to the Jews, at San Pablo, the Apostle to the Gentiles. Nanong payabot na kiratamong niting kiratamong Ebanghelyo. Bayo na inarapan ng Ginoo kayang pamaylasa, kamatayan at pamanyubling mepye, kitna nga rin kayang alagad. Sabi na karela, pangking sasabyan na rin tao, ninong ing anak ng tao. The Lord wants to make sure that His apostles know Him personally and deeply within their heart. Otherwise, ang Ginoo, gampananan ng kayang Paschal Mystery at lakwanan na lang po na misang paglang uling maababo ng karelang pamangilala at katapatan king Ginoo. Po ta kalamunan ng Ginoo at pepeta siya banwa mitwaging sako ulin din ng likwanan alalang tetagan king karelang kasalpantayanan edebalong panalakaran king karelang biye at edebalong pagtanggol kareng aliwang taong aliwa kasalpantayanan. My dear brothers and sisters, sabi na rin aliwa yakan iwan na mamin niya di aliwa sa sabyan daking Elias at di namang sasabing yung propeta Jeremias o metong yakaring propeta. Alam di nun. Public opinion is never the norm of our life. Ing kasalpantayan ng tao, kaya makapate, kingdom nano ing sasabyan na rin aliwang tao. Makapate at manalumpakan ing kasalpantayan ng tao. Kingdom naning sasabyan na ning Diyos. Kingdom naning sasabyan ng Santa Iglesia, apenibalana ning Ginoo. Uling manalumpakan niya, ing kasalpantayanan tao, ing kasalpantayanan ng Pedro at Pablo. Nanong sasabyan ng Pedro, apenibalana ning Ginoo. Nanong sasabyan ng Pablo, nanong sasabyan ng Ginoo. Yang patayang tamo ito, king kiratamong kasalpantayanan. Kinamyu'y Ginoo nga na oy kayo, nga nang kinutang karela, nino ako. Nga nagsasabi ang taong naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. The Lord today is asking us personally, oy ka, nino ako para kita. Our religion is a personal commitment to Jesus. Masago ni sisimba, itamo man, abi-abi tamo. Lalo na ngini, mga grupo tamo, dakal tamo. We profess Jesus in our community mass as the Lord of our life. Pero kauli tamo po ang tatanglag din kapag subukan at problema, karime, patunayan ang kasalpantayanan. The faith that we profess in the community, we should profess it in our daily lives. In the midst of crisis, the joyful, the glorious, and the sorrowful mysteries of our lives, we profess Jesus in our daily lives. In Santa Iglesia, manalumpakan, king kasalpantayanan ng Pedro at Pablo, manalumpakan niya naman king kasalpantayanan ng balang metong at metong kekatang. Nung rin karingal doldo tamong pamimbiye-biye, papasyag tamo, ing katakatan tamo kang Kristo. It's very surprising, the event. Nung rin may ganap niya ngini, kekatamong gospel reading, may ganap niya king Caesarea de Felipe. It is a territory outside Israel. It is a territory dominated
by the loyalists of Caesar Augustus. Caesarea de Felipe, yung lugar daling makasesar, yung lugar daling taong maniwala kang Caesar. They would even say Caesar is a god. It is a very unfamiliar territory and place for the apostles. O tangatsua ka ng teritoryo, nung lugarin, mo kilala ng tao, aliwalang partido, aliwalang kasalpantayanan, kabisu-bisu. O pamubuganda ka, o pamuganda ka, o dugo, dakpan ka. Kaya nga familiar place, denano ng Gino, to profess their faith kang Jesus. It is in the unfamiliar events and the unfamiliar places of our lives that we really and truly profess our faith in Jesus. Baliyo masaguling tutuki at tatanguking Gino. In the very familiar events of our lives, potang alamang utang, potang alamang problema, potang masanding yas laging aldo, potang alang albu, potang alang bagyo. When everybody is kind to you, potang masanding ka parang daman king pamikakatawan. It's so good, it's so easy to profess Jesus in the easy and comfortable and the familiar events of our lives. But then, that is not the challenge of our faith. Tilano ning kinuring kayang apostol, alagad, King Caesarea de Philippi, so that in the midst of these people who are loyalists to Caesar, and who have a different ideology and faith and line of thinking, burina ning kinuwi pasyag da, ingkarelang kasalpantayanan kaya, in the midst of people who are not their company, who do not share the same faith with them. At kitang lugar ay taking Caesarea de Felipe, pepahayag ng Pedro ay kayang kasalpantayanan king Gino. Ikay Kristo, ing bilan niyan, ing mepili, ing anak ng Diyos, Ama niya. My dear friends, every now and then natin kumakakasabi, kabalentana, nung lugar ng Chula abroad, in Saudi Arabia, in United Kingdom Emirates. At kung kwento na yung karelang the flight of their faith in these places, nung lugar na luway kasalpantayanan na, ding tao ka rin king Middle East. And yet, they remain Catholic in the midst of other people who do not share the same religion with us, Catholics. Maragulang challenge. Kari kapatid, tamo king abroad, bagi profess na karelang kasalpantayanan, usal na rin aliwang lahi at aliwang religion. Deng aliwang magpasalamat lang. We have a manonipia.com through the internet. Makaramdam lang homily. The good news, makaibiyang konsuelo karelang sikat ang loob. Usal na rin tao yung kapanalig king kasalpantayanan. So my dear friends, we really profess our faith in Jesus. E mo ka rin mga santing na yaldo ng piyeta. Tunay po ng daratang king kapagsubukan king piyeta. When you are in the midst of people who do not share the same faith with you, o ang meeting asawa mo, that's the time for you to profess your faith in Jesus. O ang ating milyari king anak mo, mesisisya ng akong Ginoo. Nune manatili kang tapat king kasalpantayanan. Kaya kung may kalabasan na aldo ang pangparuminggo, may kapagyutang. It is a very unfamiliar event for most of us, ing bagyong minabas. Halos paruminggo, mumura, limbo. Nano, ing making response karetang may salantaking bagyo,
kaya katamong parokya. At mo musta kaya kaya katamo, karingalimang baryo, at kaya bukan. O yan yung challenge na kaya katamo ng sagradong puso ng Jesus. Nung rin ngayon oras ng pamangailangan, sana mag-respondi tamo. Mag-respondi tamo ngayon oras ng pamangailangan. Tigtek siya ka namin sa ako, mamamustaya, nung atin, karing kabaryo tamo kabalen, ang mga kailangan sa ako. Let us respond to the needs of this situation. It is a very unfamiliar event. Limbog no naman ding balay. Pamilya at pamilya, sanitang ng algo. Pero sana na ang pamilya becomes pamilya. O nang matatagtamo kasapat.